Balam sirroz kechirmeni uğratkanda da bayraştı kırgız elim sizlerden yardım sırayım. Balamın ayakıp ketişine yardım belgili. 4 ay oldu balamın sirroz kechirmeni uğrağında. Yaş ballar var mandayında. Yaş bala kırmızı elim usun ayak ketişine yardım belgili balamın ayak ketişine yardım belgili sizlerden yardım sırayım. Ankara'dan çıkarıp verdi, Yurt'dan çıkarıp verdi. Bütün başkalarının varını bile sirroz kechirmeni. Apresiya ulan borunu almıştırmaya çabuk bekliyor da. İndiyaga var, apresiya olup gelişine 3,5 milyon sabah sayıt etken. Şu doktorlar 10 gün спокойший укол sayıp 10-15 günge çeyin sroçuna ketpesing eger bolboyt деп атат да, күчөп кетет деп. Болото шишик бар дейт. Алмаштырмай сайын болбойт экен. Кыргызстанда мындай опрессия болбойт экен, Индиядан болуш керек. Индияда гана болот экен, Кыргызстанда болбойт экен мындай опрессия. Азыр вирусный нагрузка болуп атат, вирустар көбөйүп 6 миллиондон 7 миллионго көбөйүп кетиптир. Ошо 2,5 айдын ичинде. Онкологияга барып көрүндүк, айкын ошо химиотерапия жасап беришти. Вирустарды азайтмайын, ал химиотерапияга да болуп кеткен да. Вирустарды азайтып келип бир айда берди, бирок вирустар азайбайды, күндөн күнгө көбөйүп атат.